Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyitshali igama kuPastor Niki sibeke udaba lamaphupho ungenza okubalekile nje okufanele siyathobeka siyacela kuwena ukuthi usubscribe siyacela like siyacela ukuthi unikele kuyi-channel unganikela indlela ukuthi ubheke ivideo yonke ungaskip ama-ads unganikela le indirect unganikela futhi direct ngithi ube yimember uthathe membership iqala ku-9 rand kuya ku-30 rand kuyaphezulu unganikela ukuthi uthathe account number ufake imadlana ethile ofisa ukuyifaka unganikela ukuthi uthenge mhlawumbe insiza kusebenza you are welcome to do that. Namhlanje sibheka la kuNomalanga ukuthi mfundisi ngiphushwe ngomunye umuntu engiphake ngiphothe iRust ukuthi kuyethukile ngibona ukuthi mina ngile threat sewakhuluke Nomalanga la sinawo ilokhuza ivideo ekhuluma ngomiyeko. So ikhuluma ngemiyeko umiyeko yileno lezinto eyekwazi bayisihluthe isikhulu ezibe ama threats sibiza ngemiyeko ngesizulu I don't know amanye ama languages but ke mawubheka iBhayibheli i-threats mawufunda iBhayibheli isiZulu lithi amagoda mufunda lesingisi lithi dreadlocks. So sizothi amagoda asesithi ke ukuphala amagoda kuphawu oluhle uma emade la amagoda ngoba lokho kusho ukuthi ngenze umuntu onemimoya noma onomoya ofuthi onobizo lobungoma. 2 ngenze futhi unalamagoda ubophawu oluhluma emade longasho nje ukuthi mhlawumbe unochopho olukhulu wena futhi wembethwa amandla angcwele futhi ababazela uNumero 6 verse 5 uthi ke zonke insuku zesithembiso sakhe sobunaziri kungasondeli impucu ekhanda lakhe uyakuba ngengcwele isize ziphele izinsuku ezahlukanisela ngazo kuJehova vuma isishuthu senwele zakhe sibe side kanti unumber 3 yenzeka futhi uma kubhala amagoda kuba uphawu oluhluma olubuma egundwa lokho kusho ukunqunywa nokuthenwa noma ukuthwethulwa nokucekelwa phansi kwamandla esidalwa sakho futhi kuyenzeka umuntu kamoya vele bese ubone kugundwa ke lezi inwele lamagoda kusho ukuthi kungeze kukhona umuntu ozama ukunquma lamandla ozama ukuthena lamandla ozama ukuthemela lamandla ozama ukucekela phansi lamandla esidalwa sakho. 4 yenza futhi umuphupha la amagoda kuba uphawu olubuma egundwa olungabili kulukhombe ukukhashelwa nokunqindwa kwamandla noma ukususwa esikhundleni esithile noma ukuthathwa kodumo lwakho yimbangi zakho abehluleli. 16 verse 19 wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe waqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye. Number 5 yenzeka futhi ukubhala amagoda kuba uphawu esithathe ngoluhluma ekhula lusho ukuthuthuka lusho nokubuya kwamandla nodumo noma uvuseleleka kogcobo lwakho abehluleli. 16 verse 22 empeleni lonke inwele esekhanda lakhe izaqala ukuhluma futhi esephuculiwe kanti ke futhi number 6 kuyenzeka futhi ukubhala amagoda kuba uphawu oluhluma ekhulu lingasho ukuthi noma lokasho ukukhula ngokomoya ikakhulu uma tasa mhlawumbe nohambo lukamoya njengamanje umuntu who-is with a spiritual alignment leli see yourself into lesikhulu ukuthi yenzeka lento amandla noma asaqala manje ayadlondlobala yakhula. Number 7 yenzeka futhi la umuntu la onala magoda ubuphala oluba emadingo olubike mhlawumbe uma emadingo okweqile ingaba mubi uma amadingo okweqile ngoba lokho kungasho mhlawumbe ukuthi kungenzeka uzosithela wena ngehlazo noma uzozilulaza phambi kwabantu kakhulu esimanga ukuthi kade kubangela mhlawumbe nesidina noma isicefe lamagoda uma emade kakhulu yabona ngoba seKorinto bokuqala verse 11 verse 40 chapter 11 verse 14 imvelo uqobolayo ayinifundizini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyishazi kuyo. uDaniel 4 verse 33 ngasona leso sikhathi lento yagcwaliseka phezulu kukaNebukadnezar waxoshwa kubantu wadliswa utshani njengezinkabi umzimba wakhe wamanziswa ngamazolo ezulu zaze zakhula izinwele zakhe njengezimpande zesinkozi nezinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni. So okusho ngenzeka uma emade ngokweqile ekubangela isicefe noma ekubangela amahlolo usho kunehlazo ngasho sithele ngalo noma uzothela lizokuthela kakhulu nzima ukuthi umuntu wesilisa uma usibona unamagoda amade ngokweqile wena la besibeka nyamagoda okungama threats okungumiyeko siyabo be blessed. Kulela uyu Jesu, siweni kwasi na